Tianon, Ichiluyosh Hatsil, fase 3, le talamil utasma le coronavirus COVID-19. Le gela, le tiel tush, yang no sahben silil, ukit pahal tulakal tushe. Le olal, tsokuhets el jehelas nugbesahil, tialugel salubing le kohanila. Beyo, umola il toch olale, kapachak uyantik tulaka le kohano kum beichale. Le nugbesahiloba, kukashantik ukalandal utoh olal yucateco. Hachkatik, kabei kuntesh, yetel kapata que estawotochesh. Le mashk abet uhok ole, yanutsaiku pishi, yetel waku bintikis buze, kabet chentuhun, le balop gela, matupahtal wamau betal. Tiel yuhel telulak wabashe, uhala chil yucatanet sokuhetsik, jejelas chikulil. Tu número il 809-82. 2826 Ichmaya yete ich español kunukbi. Vale, chen utial mac tu chic pahalti le coronavirus COVID-19. Tu chicul internet coronavirus.yucatan.gov.mx tiang Ichmaya yete ich español. Tu chicul WhatsApp número 9992 008489. Ich español kun nukbilatang yetel 9991 4066 22 Ichmaya. Tiala woheltik bishenikech yetel wakabete yanat angetel halachilo tiala wantal yolal le coronavirus. Beshan tu chicul Facebook tian le tush kupahtashan atsikbali. Le chicul medito kukabao chenshan tialu yilal mas tu chic pahalti le coronavirus. Shma bolil yetel kupahtalu yensal tial teléfono iPhone yetel tablet. Beshan kabet yantiop u chicul sistema Android. Atik ti mako yan sahbensil yokolo helbish mako chihan kolelop yom chahan. Masrob helanu pahtalil mak yan diabetes ti talamelietelu presión. Hachpolok yan talamil tupuksikal mas yan VIH cáncer beshan wa hachkutsut chamale wa kukahalu chokuile kuyubik kanan watu tikin sasak kale shik tu sevlakil tu nahil tsakya letush hachnastie lehela letiu tzoltsibil behla sábado 9 de mayo behla chikpa 37 ulak mako paktiop le coronavirus 18 juntulule tukahil ho ostule tukahil saki Valladolid kaka tule tukahil Hokaba, Homun, yetel kanasin. Huhuntule, tukahilob, akanke, kakalchen, chochola, isamal, kopoma, tahmek, teabo, tekash, tinum, yetel uman. Sokuchukik, 798 juntulul le kohanobo. 8 tiletiobe, tanshel tursutalo. Vale, ichilitolzibilak sako helbil, behlai, uch, kap el kimil. Juntun kolel, 56 haboti. Signal yete kajakbal tukahil konkal, y antalamilti, tu presión, Kahakbalite katu makachi, machik pahak le kohanil tiobo. Juntul ship 59 haboti, umanil, yan talamelti tu presión, yete beshan tu riñón. Kahakbalite el kantul mak, ostule, minamish baltio, yete le juntule sokuhalu chik pahak le kohanil tio. Tano shak altal, yete kalan tumen umolail. IMS. Le kauhelta, le tieta la milo objeloba, le sakiahobo, tu beto tu lakabash hetsan, tu men, umola il toch olal yokol cap, Organización Mundial de la Salud, yetelu halachilop ulumil México. Sak ohelbil uyah olalil, yetel kchim polaltik etailo. Masho tun le tio bete hospitalo, tu beto tu lakabash anchas tu kabob telu yanta le mako kimobo. Sokuchukik 68 mako 15 tu men le coronavirus. Y Chile 798 mako kohanobo, 434 juntulule tsokuyustalo. Mishvaliantio yetel matupahtalu pakiko le kohanilo. 206 juntulule hetz elianiko, tanoshakaltalo mantats tomenutsakiahilo umolail toh olal. Matubuk le kohanil tiobo. 90 juntulule tiano hospitale yetek alano. Matupahtalu yokolo ilbitu menje mashake. Uhabil kursa le kohanobo tian ichilhumpeltak 94 tio habe. Sansamal. Miguel Tumenkus, Lepexila, Tilechicul Gela, Nip Olal. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.